Dawla jinu mai kia dunjani la kono wa dunjani kia dunjani ka yanyama wa ka pebe ki wok ni al ni ye na ka sunu wa ka umma ana ke tukuma ka wat sa tu lo na ser lengar janga jadi begitu ko jawu ni ya tu si karong men boko anji lapi de cer itu lebih cawang sebetulnya si nang bisa kena bur dan ya ka ceng mana si bisa ka penyong mana tu dina kurang tu dong ni jenis jero anji kadang le jenis yung dia bur ke bur pangna lu dia lu bul dia jen, bul apa nak? Lu dia lu demo orang jen, benda tanah. Nanti ni ukur dia ye, kita tahu mana ni. Jadi ukur dia ye, kita tahu mana ni. Jangan demo, orang demo jangan. Ini lo macam ni, dia macam ni. Apa cerita? Uling waye, nasar waye, ane jadi lari ya. Sekarang ni siapa orang lari tu? Takkan malu, dah tuan selesai. Tunggu dia, sekarang. Yang ulang okey bawa. Mana makan? Kita ni suka makan. Kau ini boleh, kalau siapa pun boleh jauh. Bawa kalam dah. Agak fok. Fok. Sudah loye. Sudah loye. Alini loye. Nasar loye. Kulo loye. Puli loye. Tapi ada raja long kan? Saya mungkin tidak tahu orang. Orang dia le tuan orang macam dia le ni jadi. Mungkin dia nak kerja le orang macam saya tak apa ni tu. Jadi ini adalah ada syarat kita mungkin kerja orang konas kiri. Jadi kalau kerja ini jadi, saya lah ini berbat. Wana maguru da ko lar ku imi be gatte wada ay ba mari yen boli bala cha la yeda sa na me ya ne sai dun da dong chang ran ne ke fi da lo awo ki fa ka fa bi da ba ku me dia ku lu ya kan din yin yana bi da ko ma da jang na ga yan na hu da ki ja ko mo duri da boli che mo duri da da ta da ro ma la re yen boli ni la ba ko ya ma Saya macam kau lepas muda dorang, muda orang mana? Lada, jangan aja bagi muda kamu. Lepas tu, mungkin kiran dia dia kuat dua me. Kata le permit dia orang mana? Kau begini orang orang. Mungkin aja wote ni saya jenuh kan ni lodi ngai gua kan ni ada ni payah alar jadi orang alar jadi alar si. Kita bagi gua tali mana payah mat, ni kau jenuh orang orang. Wada? Ay kan kau nak dongki, kan berai jadi. Aja tanya mungkin dulu tu saya dengan betai di sini betai. Nah hana tu mukata ada nasar. Di daerah berada orang boleh mengarut jawab. Nah hana begini jahilin. Itu lah jahil betana. Asal polis betana anda pun jahil.
سجون بتاع لازم يجي وايلا بتاع لازم يجي فايل برقة لازم يجي حتى شرطة مرور حتى الإدارة بتاع المباحث الجنائية لازم يقوي نفسه القوة ده ممكن يكون قوة بتاع مباحث زراعة بس مش يقول بوليس فنحن داير ندي رسالة للناس اللي قاعدين في مالات ثانية انتوا لو شال قروش سجون في الشنطة بتاعك او شال قروش بوليس في الشنطة بتاعك او شال قروش فايل برقة في الشنطة بتاعك كم رديتوا لو في ملكال ولا في جوبا قروش لازم يجي في ناصر هنا يكون في عند الكوميشنر بتاع ناصر كوندي هذا يدرس انا ما زول سياسي انا زول اداري كمان انا شغلنا هنا قروش المواطنين بتاع ناصر قاعدين في ناصر لازم القروش الوداد الامنيه لازم يكون في ناصر عشان شغل يمشي المسؤولين